Ne, znaš kaj, ja kužim da je prije 50 godina netko stvarno mislio da će moći ljude uvjeriti da su išli na mjesec. I ja razumijem da to nije bilo toliko čudno tad za, navesti ljude da to vjeruju. Ja se sjećam, meni moj stari pričao kako su oni sve stvari vjerovali dok su bili mladi. Tako da Rulja je bila spremna povjerovati da stvarno postoji nekakav znanstvenik, kužiš, koji će napraviti kužiš letjelicu koja leti na mjesec, znaš, to je to full jednostavno za napraviti, znaš, jer ako si znanstvenik onda možeš, iako lupaš brdo para, onda možeš to napraviti bez problema. I onda, znaš, ja razumijem, ljudi su doma imali televizore onak drvene. To su bile drvene kutije, crno-bijeli televizori, drvene kutije. Znaš, tu kod nas je bio jedan program. To nije gorio cijeli dan, radio je ne znam koliko sati. I onako jedan program na drvenom televizoru i onda ti kužiš neko leti i pričati o nekakvim letjelicama koji su znanstvenici napravili u Americi, znaš, za milijarde dolara. I onda normalno, znaš, tad su ljudi bili ok, zvuči uvjerljivo, slušam, znaš. Onak danas, kad to gledamo, vidimo kutiju omotanu celofanom, s malo zli trake i par nekakvih cijevi koje vire van. Kutija koja je kockasta, koja ne može letjeti. Ne može letjeti, ono nikad nije moglo letjeti, ono nije nigdje letjelo. Je neko napravio ko vikend projekt, rekli su kao, kako mislimo da bi mogli izgledati letjelice koje lete, ne znam, tak ne sigurno, ali su i oni tak napravili. Znaš, kad su išli one zvijezdane staze, one stare zvijezdane staze, pa imaju one nekakve čudne oblike letjelica, pa su nešto kockasto, pa onda imaju one velike kockaste gumbe, pa gledaju na kockastim ekranima u svemirskom brodu, znaš. Njima je to tad bilo vjerojatno uvjerljivo, znaš, oni su tad mislili, pa dobro, pa mi danas da idemo raditi, znaš, nekakve svemirske filmove, pa vidiš prije 10 godina kad su radili filmove o današnjem vremenu, vidiš da su fulavali hrpu stvari, pogledaj povratak u budućnost kako su ljudi trebali biti obučeni u ovoj godini, kužiš. I one šešire nositi nekakve fluorescentne jakne. Znaš, to su mi ne možemo pretpostaviti kako će izgledati budućnost, kako će se razvijati tehnologija, nisu ni oni mogli. Oni su mislili da će to biti okej. Znaš, kutija s celofanom i znaš, i ljudima tada je to izgledalo uvjerljivo. Ljudima tada je to bilo malo viško celofana, ali znaš, okej, znaš, dobro izgleda, uvjerljivo, znaš. I ja razumijem, znaš, da je to tad prošlo, ali što se danas događa s ljudima koji to vjeruju, znaš, što se danas događa s ljudima koji vjeruju da je Nixon telefonirao s mjesecom, znaš, šta se događa? Znaš, šta ti može biti? Sjedi u bijeloj kući s fiksnim telefonom, razgovara s mjesecom, bez ikakvih zastoja, bez ičega. Znaš, pa kaj ti je? Kaj ti se u glavi događa? Stvarno vjeruješ u to? Stvarno vjeruješ da fiksni telefon mogu imati vezu s mjesecom? Nije ne zanima me. Pravi sjedi za stolom i razgovara s fiksnim telefonom. Nije, pravi sjedi za stolom i razgovara s fiksnim telefonom. Znaš, i jednostavno, šta ti mora biti u glavi, znaš, da u to vjeruješ, znaš, šta mora biti u glavi nekome ko vjeruje da su oni s onim letili na mjesec. I onda, znaš, najbolje od svega mi je kao, oni su ipak su malo, znaš, pametni, oni to traže, baš bi sad vi, znaš, baš par, na internetu, otkrili da su oni lagali. Ne moramo mi. Pa oni su sami rekli da nemaju više tehnologiju. Jel ti vjeruješ i u to da su oni izgubili tehnologiju. Znaš, ti kad već vjeruješ, onda vjeruješ u sve, znaš. Ti vjeruješ u to da su oni izgubili tehnologiju najvećeg ljudskog dostignuća u povijesti. Najveće ljudskog dostignuća u povijesti je let na mjesec. Oni su izgubili tehnologiju, ali u isto vrijeme idu na Mars. Jer to je različita tehnologija. Tebi se čini kao da je to možda ista, ali to je različita, full različita tehnologija od tehnologije koju, ali, znaš, isto tako gledam prije 50 godina kakva je bila tehnologija. Znaš, tako da neko kaže da ne moramo napraviti taj crno-bijeli televizor više, znaš, jer smo izgubili tehnologiju za raditi crno-bijele televizore. Ili izgubili smo tehnologiju za raditi aute kako su se radili prije 50 godina. Da, dobro, nemamo više postrojenja koja to rade, ali mislim, znaš, koliko komplicirano može biti da uletimo u tu proizvodnju. Koliko to može biti komplicirano da se napravi takva nekakva tvornica za takve aute, televizore ili, znaš, za takve letjelice. Mislim, kako tvornica za letjelice, znaš, to je... Dobro, uglavnom, to bi djeca na tehničkom trebala znati napraviti danas, jer imamo, koliko sam vidio, kompjuter ima 4 megabajta, ili kilobajta čak, znaš.
Toliko im ima kompjuter, znaš, da bi ne mislili da je to bilo, da je to bilo nešto, loše, ne, nešto bezvezno. I uglavnom, znaš kaj mi najbolje, najjača stvar u svemu mi je to kad mi krenu s onim kao, da, baš 400.000 ljudi laže, jer kao, paziti, 400.000 ljudi je uključeno u tu zavjeru. 400.000 ljudi, jer kao NASA ima 400.000 zaposlenika. I sad onak gledam, dobro, da, ima 400.000 zaposlenika, znaš, od kojih je, onak, 390.000 nekakvih fizičkih radnika, znaš, frajer koji je kopao tam kanal, frajer koji je betonirao rampu, ne jedan, nek njih 10.000, frajer koji je farbao tam tu raketu, frajer koji je farbao ogradu, znaš, frajer koji tam, ne znam, kuharica kaj kuha ručke, ne jedna, nek njih 50, tajnica, portir, domar, znaš, frajer koji dovozi beton, znaš, on isto radi za njih. On dođe na ulaz, portir mu otvori vratove, uđe unutra, tam istovari beton i ode dalje, znaš. Njih je takvih 390.000 tam, znaš. I sad od njih 390.000, čisto sumnjam da su ovi direktori u nas išli od jednog do drugog ili njih 400.000 skupili od jednom kao, okej, društvo, haha, pazi sad ovo je. Ne, znaš, te ljudi ne moraš informirati ni o čemu. Ni o čemu, znaš. Mislim, pa koliko ima, ne znam, Agrokor zaposlenika, pa ne znam si kaj Todorić radio, pa koliko ima ministarstvo zaposlenika, pa ne znam si ko narihtava natječaj na ministarstvu. Pa državni aparat ima 500.000 ljudi u Hrvatskoj, pa svi znaju ko je što radio, ukoli, kakve zavjere se događaju, ko kome namješta natječaj. Baš sad ne znam, ministar ide okolo po porti, kao, okej, frende, ti si portir, nema frke, sve ću ti reći, a ti onda reci ovome koji održava aparate za kavu, jer moramo svi biti tome, kužiš. Tak taj ne funkcioniraju, tak funkcioniraju urote, da uključim 400.000 ljudi, znaš. I onda nagledam ko još mora biti uključen u tu zavjeru, znaš, tih 400.000 zaposlenika u NASA. Znaš, ona ekipa koja sjedi tam za kompjuterima u onoj prostoriji, znaš, zašto bi oni morali biti uključeni? Pa oni gledaju ekrane, znaš, pa na tim ekranima može biti šta god hoćeš, znaš, možem puštati film, možem puštati snimku, možem puštati simulaciju, možem puštati stvarnost, oni ne znaju, oni gledaju ekran, oni vjeruju to što vide na ekranu, a to što vide na ekranu je moglo biti snimljeno prije 2 mjeseca. Oni ne znaju to. Oni gledaju to na ekranu i javljaju, evo, da, vidim, ovo je sljedeće, ovo je tu, ovo je tamo, ovo je ok, kužim, da, znaš, jer znamo to, vidjeli smo prije 2 mjeseca, ali ti sad vidiš prvi put, pa ajde da vidimo doživljaj, znaš, jer to taki, znaš, oni ne znaju jedan kad gleda na tom ekranu, ko bi trebao biti uključen, onaj frajer koji sjedi za onim radarima, znaš, za one kružnice, i onda pikica ide, točkica, ping, 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 znaš, daj bi frajer, frende, tebe moramo obavezno uključiti u tu zavjeru, bez tebe zavjera ne može funkcionirati bez tog radara, kužiš, jer isto ti tak ne moramo pustiti snimku, znaš, ti moraš biti tome, ti si nutra ziher, kužiš, znaš, koga moramo, frajera koji toči gorivo, obavezno, znaš, mislim, jer bez njega ne moramo niš, frajera koji odbrojava, 9, 10, njega moramo sigurno uključiti. Sve vas moramo uključiti, 400.000 ljudi moramo uključiti, jer kuharica mora znat, kuharica je pakat u tome, mora znat šta mi radimo, znaš. Ko treba znat? Ko pakat treba znat? Treba znat tih par astronauta koji idu po letu, znači to je par ljudi po letu. Trebaju znat tih par nekakvih direktora NASA. Oni trebaju znat. Treba znat neko tam iz Ministarstva obrane ili iz nekakve vlade ili neko koji je to financirao, koji je došao i rekao, gle ovak, znaš kaj ćemo napraviti? Reći ćemo da idemo na mjesec, kužiš. I onda će Rulja misliti da mi imamo takvu tehnologiju da možemo ići na mjesec, znaš. S obzirom na to da Rusi pokušavaju isto kao ići na mjesec, mi ćemo reći da smo bili prije njih, kao, znaš. I onda će oni reći kao, ali nemoguće ići, onda nismo ni mi mogli biti, znaš, i onda će Rusi reći kao, dobro, okej, mi smo onda idući mjesec gore, znaš. Jer ne mre se ići gore, znaš, ne mogu ići tamo, nema tehnologiju za to. Ne postoji kao prvo to, znaš, ne može se ići tamo, znaš. Tako da to sve je kompletna laž. Sad i Sjeverna Koreja je bila isto, nema pojma, oni su na sunce su sletjeli. Znaš, ako su ovi sletjeli na mjesec, onda su Koreanci bili kao, ma kakav mjesec, mi idemo, bam, na sunce, znaš. Jer tako je sve jedno, mislim, mi možemo sutra napraviti Hrvatsku svemirsku agenciju i reći, kad ste bili na mjesecu, mi smo, evo, ne znam, znaš, jer mislim, možeš ići gdje hoćeš, kao, tako je sve jedno, zeleno platno, kutija s celofanom i neko izađe van iz kutije i ko ih je snimao, znaš. Ko ih je snimao? Oni kažu kao, ne, pazi, to su ti
posebne kamere bile, znaš kao kamere, programirane kamere, koje su bile tamo prije 50 godina na mjesecu, koje su bile programirane da točno u tom trenutku kamere idu gore dole, znaš, jer je to realno, znaš, i onda kao tako su snimali odlaske, kao, to je bila programirana kamera koja je točno u jednom trenutku krenula prema gore, a taman se poklopilo su zljetane letjelice i onda je tako snimljena letjelica i poslano na zemlju i to su ovi emitirali u realnom vremenu jer je to sve toliko realno, toliko uvjerljivo da stvarno moraš biti teoretičar zavjera, znaš, da sumnjaš u takvo nešto koje je totalno logično, totalno izvedivo, samo što evo, izgubili su tehnologiju i sad to više ne mogu radit, kužiš, ali evo, mislim, stvarno moraš biti glup, ne? Da sumnjaš da u to da 400.000 ljudi, od kojih je 390.000 kuharica, molera, portira i to, da oni nisu uključeni u tu takvu zavjeru. Stvarno, evo kako ste glupi vi teoretičari zavjera, koliko je ovo sve puno pametnije i realnije, znaš, koliko je ovo sve, suočite se sa stvarnošću, znaš, ono nije letjelo. Ono ne može letjet, ne ide na mjesec, nitko nije nikad bio na mjesecu, niti će ikada ići na mjesec i nemoguće to uopće napraviti. Probudite se iz toga u čemu god da jeste, jer ne zvučite pametnije ako vjerujete u nekakve njihove službene verzije koje su očigledno lažne, očigledno, znaš.